Jun ni ruk sang ni som ni pali ni nga ni ani a bazar thir tu te chibai ule National Democratic Alliance NDA chuan central a sarkar nan siam le don ti achiang ta a Nimin Khan Bharatiya Janata Party BJP kai hruai NDA hruai tu te hi Delhi a in mukhomin Prime Minister Nilai Narendra Modi chu NDA Legislature Party leader tanan thlanga Modi chu a zona atram thumnan Indiaram Prime Minister ani le don ti achiang ta ni Eptulam intel khom India Block 10 thule hla han nei ve deuh ma se BJP le NDA a an tho pui te chuan chiang taka majority an nei miaw wangin thila danglam thei chuang lova NDA sarkar kan nei le don ti alang le ta a NDA hruai tu ten Delhi meeting an nei a hian an hruai tu tan Narendra Modi an thlan ba ka resolution poimo tak pas ngalin NDA sarkar thar lo piang tur chu mir theite meichia te thalai kutna thok tu te le khotlanga chanvo hnoi nung jok te rong bol sak tu ani dona chutiang tur chuan thu an tiam ti an pasani kumin lok sabha in thlan vot la chia zo fela NDA hian si jani som kwa pathum la in sarkar siam tura si jani som sari pani an mamo chu chiang taka khumin sarkar nan siam le theya in thlan campaign la ya si jali nei tlin nge an tum thu war takan soyero an nei thei ta big lova sarkar tram liamta MP zathum pathum nei BJP point MP zani somli chau an nei thei ta a BJP chau hian an mani in sarkar nan siam thei lova ama ain an tho puite an poimo le zual ta thungani BJP tan sarkar na siam turin Telugu Desam Party TDP le Janata Dal United JDU te an mamoa TDP hian MP som parukan neya JDU hian MP som pani an nei boka anni tel lo hian BJP hian sarkar nan siam thei bik lova an biak that hle angai ve ta a ama kha chuan an tho pui dang te tel lovin BJP hian sarkar nan siam theya chuti chung chuan an tho pui te chu thlau thla chuang lovin ministry poimo tak tak an cheltir thawani kha nimina NDA hruai tu te in mu khom na hian TDP hruai tu Chandrababu Naidu le JDU hotupa Nitish Kumar te po antela anni pani hian ziakin NDA a antel thu le Modi an support thu letter of formal support anda ni in sayani heti la hian India Alliance lampoin meeting na in thoman nei vereng thona a Naidu le Nitish ate hian NDA an chua san dol lo thu an soya wangin Rahul Gandhi le Apol Titan sarkar na siam be sei thei ani lawang NDA meeting a hian Nitish Kumar chuan a chak thei ang ber malak ngala du thu a soi an tia sarkar siam turin kan khotlai turani lo arang thei ang berin sarkar na kan siam turani ati ni in Nimin Khan Indiaram news media lian te chuan an tar langa TDP ho tu Naidu po in NDA a antel thu chiang taka soin a hu howin in thlan kan ma chuna tuna taka NDA ni le lo ngot na chan tura omem ni ati ani NDA hruai tu te hian naktu khian India President Draupadi Murmu chu mu in sarkar an siam thei thu an hril don ni in ANI News Agency chuan an tar lang bok Nimin Khan Prime Minister Modi hian President Draupadi Murmu mu in amale Council of Minister te ban na le kha a the luta President hian Modi ban na hi pom sakin sarkar thar siamani ma chuan office lo lo chun zom turin na hrilani Lok Sabha som pasari na thiani theinan hetiang hi Indiaram sarkar ati dan phungpa ngayani chiangkwang dewa soina kanla nei lova Election Commission of India in official in thlan result tapuan hi han soile lokila BJP chu party mala MP nga berni in MP zani somli an neya BJP.2 chu Congress ni in MP somkwa pakwa an nei thunga BJP hian an mania majority nei turin seat somthum pani layan mamoa kumsang ni som pakwa seat zathum pathum nei theikha zani somlia an tla a kumsang ni som pali po khan BJP hian an mani in seat zani somriat pani an nei theya kumina hian an tla niam na sa hle ani Congress in BJP an phalo na hi tamviau ma se nasa takin ma an ron sona kumsang ni som pakwa khan Congress hian MP som nga pani an neya tuna somkwa pakwa nein somli le pasari la yan nei bel ani India Alliance a Congress tho pui Samajwadi Party chuan MP somthum pasari an neya India Bloc om tho All India Trinamool Congress chuan somni pakwa an neya DMK in somni pani nein
TDP in som paruk le JDU in som pani an nei kan ti to kha kumin lok sabha in thana hian MP la ni ngai lo MP atana thlan thar jani somriat z an oma hengzinga hian chief minister luite film star te political activist le high court judge luite po antelani Uttar Pradesh in MP an nga bera somriat an nei thei ti kan soi to a an MP somriat zinga somli panga te hi kumina thlantlin thar MP la ni ngai lo an nia hengzinga hian TV lama kan hmu thin Hindu sakho thon thu fi ma Lord Ram lema changthin Arun Govil atela nam noi nung Dalit tetana beitu activist Chandrasekhar Azad po atelani Maharashtra po MP somli pariat an nei theya tuntuma hian MP la ni ngai lo mi somthum pathum zet an thlang chuaka hengzinga hian zirtir tu Bhaskar Bhagre chu NCP ticket dingin BJP shwai tu Bharti Pawar an ani Chief Minister hlui MP atana voi khat nana thlantlin mi pariat zet an oma chung te chu Maharashtra State Chief Minister hlui Narayan Rane te Uttarakhand Chief Minister hlui Trivendra Singh Rawat te Haryana Chief Minister hlui Manohar Lal te Tripura Chief Minister hlui Biplab Kumar Deb te Bihar Chief Minister hlui Jitan Ram Manji te Karnataka Chief Minister hlui Basaf Ras Bomai te Karnataka Chief Minister hlui Tho Jagdish Setar te Punjab Chief Minister hlui Chandrajit Singh Chani te ania anni hi State Chief Minister lo ni to thin ma se Lok Sabha MP an voi khat ni na tur ania an voi khat MP na ni ma se an ngai tu am kher lawang hetila hian India ram lem chan thiam lar Kangana Ranaut chu Himachal Pradesh sa mandi biala tangin thlantlin ani a voi khat nan MP ani dona lem chan thiam tho zai thiam ni bok Suresh Gopi chu Kerala a Thrissur biala tangin MP atan thlantlin ani ani hi chu Lok Sabha MP avoi khat ni nani ma se Rajya Sabha lama MP alo ni to wangin MP thar chu ani chia lo ani hetila hian tunma a lal chung ko ni thin te thla kal zelami te po MP atan thlantlin an ni lal chung ko thla kumina MP atan thlantlin thar te chu Chhatrapati Sahu Kolhapur Yaduvir Krishna Datta Chamaraja Wadiar Mysore le Kriti Devi Debarman Tripura East te anni Kolkata High Court Judge Louis Abhijit Gangopadhyay chu Talmuk Lok Sabha Bial Bengal atangin thlantlin ani BJP MP thar ani don ani engpo ni se sarkar thar tur hi engang chi ange ani ti hi kan zawaya zona ani nge inarin oma atakramala omlem lona India ram media liante soithil sang i han soi chong donila Chandrababu Naidu a Paul TDP chuan Modi anhena thil phut panga an nei ni in soyani chung te chu Andhra Pradesh State Tana Special Category Status te an State Khopui Ber Amravati Son te Godavari Luya Irrigation Project lian lutuk Polavaram Project ti puitlin te baka Union Minister nei te ani TDP hian Lok Sabha Speaker post po an hau deuh ni in soyani hetila hian Chandrababu Naidu hian afapa Nara Lokesh chu sarkar lai puya da lu nge tum ni in soyani bok TDP hian cabinet minister pani tal nei an phut rin ani mase tuna ri john official in engma an la soilo anti JDU ho tu Nitish Kumar po in cabinet minister pani tal nei tum manti Nitish Kumar hi john central sarkar ni na nei atum lawanga yani a MP zinga agriculture minister emo railways minister emo anom nge yarin omthung anni baka hian Chief Sena le Lok Jan Shakti Party te po in minister pakhat veve ne antum ti ani bok ni janlama chanchin thara chuan NDA sarkar thara hian prime minister chu Narendra Modi ni in BJP chuan home ministry defense ministry finance ministry le external affairs ministry te an changle ngei don ti soyani heng ministry changtu minister te hi National Security Council member ni in Indiaram kalphunga thunei na zongjong deuh tho hi an kutani MP zani somli nei BJP inan changle vector hi thil om takpo ani ome nimin lama tan in atanga MP ni thei kan soito Punjab Sikh helpol ho tu Amritpal Singh thlantlin ani thu kan soito Jammu and Kashmir lama po engineer Rashid Tiariat lar firfiak te tho pui thina pu ani wanga Tihar jail atang mek
Sheikh Abdul Rashid po Baramulla bial atangin thlantlin ani ve boka hemi te pahni hi jail tang mek ma se MP atana thlantlin ani ve miawa engtin nge niang ti hi kanril ruwa zo na ani nge yang Lok Sabha Secretary General Hui PDT achari chuan Amritpal Singh le Engineer Rashid te hi MP atana thlantlin an nia wangin India dan pui hnuaya chechama laklu ve ngei turan ni atia Parliament ta laklu an ni theinan thunei tu te hnena phalna dilin oath taking ceremony ya police te ven chungin an tel veanga India dan pui article za pakhatna sub number palina ina soi angin thutiam neya laklu an ni hnuwa Lok Sabha speaker hnena tan in atang an nia wangin hausa an tel theilo thu an hrilanga speaker chuan House Committee on Absence of Members an chungchang hi ngai tu turin na pechhonga he committee hian rotna siamin an rotna ang chu speaker in house a member te soi ho turin na pharanga chutan thutluk na ang chuan kalpui turani atia heti la hian house in engang point thu ti tlu se engineer Rashid le Amritpal Singh te hi atlem bera kumni chung tang tura an chung thu relani chuan kumsang ni som pathuma Supreme Court thurel om to sa angin MP an ni na hli sak ngal tur an ni thunga kumni ai rei lo tang tura ti an ni chuan MP an ni na hlip lovin ko ta an thu boy soi thatle an dil thei thungang engpo ni se Modi atram thumna chu kan hmang ho le don ani hmela soidan tambera chuan Jun niriat inrin ni hian sarkar thar chu laklu tur ani hmelani bazari lo thira wangin kan lome